Ponovo Ibrahim Donart, traži Oseja Clintona, Lazić ovde pravi faul, ako je faul Lazića, onda bi ovo možda mogao da bude i crveni karton, da. Stojkov spušta do Mata, Mato, lep dribling, pa još jedan dobar potez, Mato i dalje. Mato, lepa povratna, Georgijevski šutira, 1:0 vodi Brera! 1:0 vodi Brera sa igračem manje, Martin Georgijevski postiže gol. Ne mogu da veruju ni fudbaleri Voske da su sa igračem više primili gol. Evo još jednom. Osej je probao da vrati u sredinu, nije bilo ofsajda, ide kontra Brere, ide Rodgers, Mato. Mato pokušava sve sam, gurnuo je loptu u prostor. Ako je slobodan udarac, onda je verovatno i crveni karton. Ista pravila moraju da važe. Besa Vardar 2-1, Rabotnički Gostivar 1:0. Preostala dva meča 0:0. Ako ostane, dakle, sve ovako, Brera će biti šesta sa 14 bodova, Voska naravno ostaje poslednja, Rabotnički prvi sa 22 boda, Škendija 19, Sileksi Gostivar po 17, ali sada i Brera ima mogućnost da bude blizu, ali ipak neće biti nove četvrte pobede za Breru nakon ovog centaršuta. Ilijevski je, čini mi se, strelac. Antonio Ilijevski ostao u kaznenom prostoru, pa poprilično sam i matirao Davkova. Drugi minut sudijske nadoknade, sjajan udarac glavom, nema nikakve dileme. Pogledajte još onaj korak dva unazad koje je napravio Ilijevski. Korak unazad i onda cim glavom, fantastičan gol Ilijevskog za 1:1.